كوحريش ويسين انت دولتيني مسمى اسنقذ يعني كريتيك او يفن اكيد تقسيها فيو تراوسان ترحاك مليح مليح وثنوض نادي في ثمض نادي في اللاس تلقايت اني منقار سيستيم دو غوفرنانس ذا شو جوستومون انا جراو نتنبط يقول من اثموث الجزائر نوزكا ثلغوك وصور ثلمتك راشي وسقسي اللي لا نسعى ازالي سمقر خاطر ثورة اني كيتنيغ لا بريمير بارتي فين تهضرا l'analyse de la contribution de Saïd Saadi, elle était à les dangers sur la révolution, le discours de confusion. نكتوري باللي justement il a كان الجزائر نوزكا يثبت لي الجزائر اللي لات بنا فيران تغاوسي وين نشودن يومزروغن تمورتنا امزروغن داشوت سي الكونغري دو لا سومام. الكونغري دو لا سومام il a réglé une question importante à Rachid, c'est d'y aller vers des wilayats historiques en leur donnant un pouvoir de décision, et c'est cette autonomie de décision, cette indépendance de décision, pour moi, qui a fait réussir la révolution. Le colonialisme français, l'armée française n'a pas pu déjouer, n'a pas pu anéantir l'organisation du FLN de l'époque. Donc, à ça, Zimmer idnawi idnaïm في مغلي اللي دوي عبان رمضان المهدي للكونغري de la Soumam, نروح justement Rachid vers des autonomies régionales, vers des états régionaux, أني أدنكف البوفوار هذا بو إثي مناطيني للجزائر أخاطر الجزائر الرشيد وتسعى راه يوث مغلي نبغى نقول نبغى شاط مغليين أمرا كابيلي تسعة مغلييس ثمنا نتسعة مغلي نسن كل يوم يسعى صون ايديولوجي المزافي نسعى تمغلي نسن يشاوي نسعى تمغلي نسن يوهغاني نسعى تمغلي نسن يقسنطيني نسعى تمغلي نسن التمكين نسعى تمغلي نسن كيف غادي نضع كنا رشيد في مغلي نسعى كل يوم يسعى في مغلي الدونيس كون ابيل لا فيزيون دي موند كل يوم يسعى امشي تولا اديلي انت ادفرون ثلوفا نعنان تسرثيث نعنان لا جيستيون بوليتيك دو لا سيتي باسكو رشيد لا بوليتيك وش تموك ثموك قد باش نريغلي لي بروبليم نيلان لا سوسيتي كتمتي دي مانيير باسيفيك باش تنغرا مودي تفادابو مودي celui qui va prendre le pouvoir la politique elle est faite pour la gestion d'une manière pacifique de la gestion de la question de la gestion de la cité qui va prendre le pouvoir. D'ailleurs actuellement c'est ça la question principale qui se pose. Pourquoi le pouvoir insiste pour se maintenir? Pourquoi toutes ces manipulations là? خاطر الرشيد اللي بغان الدقيم الحكم الدقيم كتابه سوق الزول ماشي سوبريد التلويث. Donc باش نريغلي لي بروبليم دو فيزيون خاطر مع الرشيد depuis 62 même قبل déjà la Kabylie toujours elle a été utilisée par le pouvoir pour se maintenir en discriminant la Kabylie خاطر صدران باللي ثمنات القبائل الرشيد ساعات ويداك ساعات دي انتليكتويال ساعات دي جون qui réfléchissent d'une autre manière ساعات تمغلين النظام ماشي تمغلين ويداك نتفن الحكم اللي خمنا كو ديتا كونتر الجي بي ار غوفرنمون بروفيزوار دو لا ريبوبليك الجيريان ويداك لارمي دي فرونتيير خمن ان كو ديتا الرشيد دونك تشوفوا الحكم الجزائر تفنا سود بوز سوق الزول قيم سوق الزول سلي فرود سلا فيولونس يثورا جوست ما كنبغى جوستمون هاد العبان كما تسرحني البوفوار خاطر الرشيد كيدنا يثويلي لنا عدان باللي لو بوفوار الجيريان اي برينسيبالمون لو كوموندمون ميليتير استخدم سكون ابيل لا بوليتيك دو باترناليزم بغانا الرشيد كان باللي ذاينو هنا يزمر يسدو ثمورث ذاينو هنا يزمر يريغلي ثلوفا تسمى كي نوي ذاناش نكون ديما بات نوان تسلحوم يمكن نبغى ماشي كي تبغى يمكن نويا فوالا كان رشيد دونك ثورا كيكتورا رشيد يلزم اديلي un véritable débat des questions de fond sur quel système de gouvernance de l'Algérie de demain pour moi نسعى
la référence le congrès d'Assouman, ça les idées اللي عبند المهدي تينيز بري سوفغ الجزائر باش يكونوا تقرر jamais تقلا رشيد la violence pour gérer, pour prendre le pouvoir et gérer la cité. Donc pour moi, personnellement, je vois l'Algérie gérer d'une manière décentralisée. Et d'ailleurs, Rachid Rachid écrit le discours du système Fekaraïa, il dit qu'il s'nahder قرر Rachid la décentralisation. كما نفهم باللي الجزائر والزكا والزميرات تيلي il va être géré à partir d'Alger pour gérer plus de 2 millions de kilomètres carrés avec des cultures différentes, avec des visions différentes. Ils mènent le régime jacobin, la capitale. Ils mènent vers des États régionaux, vers des autonomies régionales, le pouvoir aux régions, son gouvernement, son parlement, et principalement pour gérer les questions d'éducation, de gérer les questions économiques. Donc, il s'est spécifié au niveau de sa région. Il va les gérer à ce qu'il va répondre aux aspirations du Donc, et c'est la seule chose qui pourrait régler la question arrachée de lutte idéologique. Le danger de la révolution, c'est parce qu'on a voulu justement mettre en exergue cette lutte idéologique. C'est vrai, Rachid, là l'idéologie, on ne peut pas la nier, il existe, il est là en compétition. Mais كل ثمرة تسعى l'idéologie Voilà. l'idéologie تقبيلي ويقال لك اللي بغا ما بغا تنسلم تتخدم دونك هذا الشيء اللي زمرن دارني هذا الشيء يوغادن البوفوار كيما كيتمقول كي دينا سعيد سعدي لا كونتريبيسيون اللي تخمض وسنه كي يناد بلي يا طو دو كونفوزيون لا كونفوزيون كي افيك لي اسلاميست اللي وتوا سوا حوايج بور ايفيتي لي كيسيون دو فون يا لي كيسيون دو فون كي جوستمون لا ديسونتراليزاسيون ياك جوستمون رشيد تنقطني لان تسعه ازاليس مليح سورتو رشيد لا جيستيون دو ليكول tout projet de société il est basé sur son école. Le fait qu'on n'a pas récupéré l'école, il n'est pas entre les mains des gens qui placent l'intérêt du citoyen, l'intérêt du pays avant tout, l'Algérie va continuer à sombrer dans l'ignorance, dans les manipulations, et la base arrachée, c'est l'école. Tant que l'école, elle est entre les mains des obscurantistes, entre les mains des gens qui n'ont aucune culture d'État, pour pouvoir mettre en place un système éducatif performant qui forme des citoyens et non des croyants, et former des militants, au lieu de former des citoyens, on forme des croyants ou des militants. Là, Rachid, c'est ça le véritable danger, c'est ça le véritable dérapage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Rachid, même si on a touché, Zarata Garia ou l'Aïman Zaran, où il est écrit باللي بعتوه امير دي زيد même combat à Rachid Tawarif. Donc, on n'a pas essayé de toucher justement et d'essayer de révolutionner l'école et de récupérer l'école. Par exemple, ils veulent gérer l'école, qui va mettre en place un système éducatif qui va former des citoyens, qui va former des gens de demain qui peuvent gérer le pays d'une manière rationnelle. Rachid, si on prend l'Europe au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui les a sauvés? Avant, la religion avait une grande place dans leur société. Mais le siècle des Lumières, des philosophes, ils ont pu mettre en exergue, arracher le rationalisme, la culture rationnelle. Il a supplanté la culture basée sur le conservatisme, basée sur la prométhée de la religion. Si l'Occident aujourd'hui, il a devancé les pays du tiers-monde, c'est parce qu'arracher tout simplement, ils ont pu faire une rupture entre le savoir et la religion, entre le rationnel et l'irrationnel. Ils gèrent leur pays d'une manière rationnelle, d'une manière scientifique, on peut dire. Donc, si on ne place pas, et comme disait Mohamed Harkoun, par rapport aux religions, justement, c'est important qu'on va revenir dans les prochaines émissions sur la pensée harkounienne. C'est très important. Mohamed Harkoun parle, on peut dire, du jugement et placer la raison au-dessous de toute considération. C'est-à-dire la raison doit être l'arbitre. Et c'est justement, c'est pour ça que Mohamed Harkoun Rachid évoque
la question de l'ignorance, c'est-à-dire L'ignorance sacrée. c'est l'ignorance sacrée. Voilà. Donc la sacralisation de l'ignorance à Rachid, c'est un peu justement ça. Et Mohamed Darkoun insistait que l'ignorance sacrée, il est dans les institutions de l'État. Et c'est pour ça qu'il a parlé aussi de l'institutionnalisation de l'ignorance. Ça veut dire, Al-Rachid, tant que l'ignorance il est véhiculée dans les institutions de l'État, à travers l'école, à travers les mosquées, à travers des espaces, c'est pour justement aveugler les citoyens pour qu'ils n'auront pas la culture de libre arbitre Al-Rachid et d'avoir des citoyens soumis et vivre dans l'esclavagisme moderne. Ça veut dire être dépendant d'une certaine idéologie fasciste et d'une certaine idéologie qui pourrait mener le pays vers la dérive. أكمل لك تكفتد تمور اللي نعطيك في نار ثيهمين أنكون فين من يسمى l'ignorance sacrée أدنو غالغورنس تلقايت غاس ولا ما باش نشود في الهضور يعني كيبوت ساكين l'ignorance sacrée ذا شون دوينس جوستومون سي لا ديسونتراليزاسيون أوي ديوفان خاطر لا ديسونتراليزاسيون تسير بلنا تكيس كيراسن جوستومون ان سيستيم éducatif par chacune des régions notamment ناغ ثيموران غنفاني تيدير الموت الجزائر لا غافا قبايلير الى قاس plus que jamais ادسعو ان ستاتيو بوليتيك هذا النوغال غورس ستلقاتي سياغ غزات ولكن النوغال اكيد النظام لا بونسيان كونيان دي سنتال نظام وكينير ثانمير ثاني راشد